Kani gajing temu bantai ke flyover, kalau long kebalak ban penur long hadian bak sorkar jela kelayo ke jaka, bak kelala ban pen ko ngoi utra jong ke petrol pump ha Anjali. Bantai no ke petrol pump jong usi ke wei ke jaka kanang ban yo ban snai ke flyover. Usembut Menteri Rang Ba ke jela ba Preston Tunsong ba kemi ke tenat PWD Roads ulong baleng ba ke Jika Project ke company ke lepnya cekmat ha ke bantai no ya artlik flyover ke ban sedang na ke jingking Sherpi. Haka bakawai ke flyover kan kut haka Mahavira Park, kan bakawai pat kan kut hajan ke office terekam jong ke Meghalaya Human Rights Commission, ke banyat leng baka petrol pump ke badan Anjali. Uli tu bagi sorkar jela kala ai shipho hajar nekadwe hajar square feet ke jaka utrai jong ke petrol pump Anjali, banchna no ke petrol pump ke bethamai ke jong haka jaka jong ke sorkar ke badan apa Shillong. Ubah Preston ulong balara ke sorkar kam yo satya ke jaka jong ke petrol pump Anjali kan long ke ba shibun ban yo ban shnai ke flyover ke ban poi hadu hajan ke office terekam jong ke Meghalaya Human Rights Commission. Kani ke jing temu ban shnai ke flyover ke long ban pensuk ya kalet kawan jigi pat ba kam tam habal kem ilanti bagan pendunai ke jing deheng kali ha kanong ba Shillong. พี่ก็ตัวกลับบ้านหากระปวดหากระบาหากระขัดดุนี่ไรเครนนี่อย่าเป็นดัวนี่อย่าคอนวินส์อย่าอุตุไตรเปโตรปอม pada waktu ni ano kacakasya tayo siya po oposilo kacakasya ko petroni kung masipaw hajana kadwe hajas profit te hadin jo ngata mentang lagi ula shift ula karena kate badia kate ka tu kacaka kade ka ba kanya ka flyover jong kanika jaika project ka bangi ong ka Shillong Doki Road. Kali ka flyover kamu kan sedang nanti ngapo Anjali petrol pump kan sedang ka sedang dadu nang tu mariadep kanika katu ka flyover kan sedang mariadep kanika katu ka Sherpi Bridge kama kamat kan take off nang tu te kan take off nang tu ka ba ka way kan lan satai sakari kana katu ka kan lan hang tu hapo katu ka pak ke katu Mahavir kan lan hang tu bat ka way pade kan lan hakmat jo katu ka gate jo ka Arun National House katu ka Bangilong katu ka Human Rights Commission Office ke ladam yo ya katu ka petrol pump sitop namla ban sina ya ka flyover yang kata kedau ka yo terlalu saya ingin expect bahwa dia kan sedang bersaing. Aku belum minta ka ya kan ka damarkan ni ka hab nak package one diutu kontraktor pelai ingat saya kan ka full lane package one ulas tang nang tena deng tulas tang saja na du nang tena new mer gitu ki apa sih no pomnum tulas tang saja ki hier sedi saru te menta ya ka ban penkhoj ya ka iru ulai stang nama ba ka ba kadu na kaliam jong ka gomen ni ta lahan overload ya ka jaka pokok hadu ha mo ki hadu tu ha persya tu ka Arun National babal persya lagi sang balang mo ki badi ki FKGP ki ong ba kinum sya ban wan liu petrol pump satai siapa Shillong tapi di kan onum sya no kate ka jaka gomen te ngi kamdot kam ya kate ban ki kamdot kam ke petrol pump ban ship ban ya ka ba num aja ka kataru ndai ke jaka jongki pai bang ya ke jaka jok gomen tingi ai kata tang khadir tang sipo ne kharoi haja skafi te kamdai ban don ngono juta teripet menta wat tang bakila kham tum turu kala kluj kaya kaya Tila syai nang lasna nei saya kan ko popi ke flyover kamu kan yarap susu sibul ban duna kan traffic